TVC nin kut kanin tlai na July ni kulan riat thongpang ran rak chimlai. Alkap uknak council ni asar thermi Union Election Commission ni kumthong ni kumkul team nak chu mechazin apal mile ningchanglo me nuai hlei khatleng hu asicha a kumthong ni kumkul memmaram team nak result chu non asichang ti in July ni kulan rukzan sumilam pariat a ralkap thong than nak ni athan ralkap lutlai mi online ni kumthong ni kumkul team nak a mechazin apal mile adik lo mi tampi ti mi sol kol nak in February ni khat a memmaram uknak araklak e ramshoi tu upa lutlai velte shandi anse Ralkap uknak council ni asar thermi Union Election Commission ni kumthong ni kumkul team nak result non nak athan mi chunga ramkul le ramthan commission zung latlai na chu chief minister nani anma adu mi minung rian anpek na matpungtin angei lo mi zong ni me anpek matpungtin pakhat in me pakhat nak tam ape mi an ahlan kan me pek nak kwang lakleu a NLD party tainak ding cha jen 22 na an itel ti bantuk in sual kol nak phun hlei khat chu Ralkap uknak council ni Serthermi Union Election Commission Chairman U Tingsu Minthut he anlang tarchi kumthong ni kumkul memmaram team nak a NLD party in candidate minung thongkhatle zale paruk andak izomi candidate zakwale pakulni tainak andak mu memmaram chung karen ramkul munram kul rakhan ramkul sky ram chanle taning tari ram chan a July ni kulaninga thokin tilian atlung I minung thonga tluk tilian hartong an tia tilian hartong bom chantu nani anchim munram kul chung a molamyai ye khwa chai mayo le chang song karen ramkul chung a hlamboi le myawadi sky ram chan chung a hublin rakhan ramkul chung a tan tui khwale khote cheu khat chun taning tari ram chan a longlung peng ti bantuk a fakngai inti alian I hi bantuk in tilian hartong tampi an hi se July ni kulan ni sri tiang chun tilian ruang a anuna aliam mi an ri lo ti in bom chan tu nani an chim hi tilian ruang a in tampi ti ni akhu hlei tampi acha lam tampi a sho I diltlang tampi zong an chim mundam kul a chun tanluin tivati athang I tivati aliam cha a hi bantuk in tiva kam min nani tilian har anton hi ase mundam kul chu COVID-19 zot na a chon mi se anunak aliam mi se ankar cho ma nak mun si cha a tilian ral he COVID-19 ral he khwami ni anton karentam ko miawadi zong a fakngai inti alian ve I mun tampi ti ni akhu July ni kulan rukzan lei sang thok in tangyin tevati athang I hibantuk in tilian sham a thok hi se minung thongkhatluk chu siang in ti bantuk a tilian hartong in an ti athanning arantuk cha a sangmi le khwami ni until ri se aidin ding se an exam pi man nalo I abuaklak in thongkhatleng ti ni akhu rakhan ramkul tantoi khotsung le akyang kap khota cheu khatsong a July ni kulan rukzan lei thok in ti alien ve I tilian hartong tampi an ve hi tilian ni in tampi akhu I ro acha ri lo cha a hinak in tilian ningzong afa kho tia khwami ni anchim khwa cheu khat chu an khwa ning tluk in ti ni akhu cha a bom chan tu na zong ni bom chan nak thain an to kholo memmaram chung a furchan aphak chan chun hibantuk in tilian hartong hi langmang asena in chawza leiton vo la nak le toljer nak in hartong bom nak se in the lo thilri arok mi siam rep nak to ton arak se asena in uknak lak nuwa Ralkap uknak council ni tilian hartong bom chat nak zaiman ni hintiang ri lo zatlangbu bom chan tu nani anti kho tok vial long in tilian hartong bom chat nak to asi tia ramchung media lian nani anlang ter COVID-19 ko nga thongpang vakbai le adik laumi atampiri irarin dingzong atampiri abik in Facebook kan mantika irarin chiu nausi atu leo volei pumpine kan ton choma mi covid zot na kong he petla in kan thenghal mi thongpang na he adik tak lo ti mi kha thlai ta na ause lungrang tukin zoom na lause memmaram uknak lak ruang le COVID-19 zot nak la ruang a memmaram mi safak let ni ankar kho ti in World Bank ni chathan chwa
Myanmar rammi noi khat leng ni rian an sung kho I rampi chole nak zong zatuak thlejet luk atla kho uknak lak hlan le COVID-19 zot nak rai arak hlan Myanmar ram chole nak dir hun liao nak in zatuak somthum azor deuh kho tia World Bank ni chathan achwa mi chunga alang ter NLD chawza chan kumthong ni lukum kul kum chunga COVID-19 zot nak ruang I atla mi chole nak chu NLD chawza ni atun mer kho than lai tia World Bank ni chathan arak chwa bel chang asina in kumthong ni lukum kul lukum khat February ni kat a rakap ni Myanmaram ukna alak nu in achwak mi COVID-19 anol thum nak chu ralkap ni irun ven nak rian an to kholo I azul lei apan chin langbang chun uknak lak ruang I valei chung ram kip chole phi dan tat nak pek mi ruanga rian ngei lo an kar tangkalut atla ngandam nak lei izau khet nak le aidin okti bantuk chu rammi cha a azati lo I rammi chu sufa nak le har nak khora an tla chin langbang World Cup daukal nak to ruang a pet leit nak phim chon nak le ngandam nak le zau khet nak velte arok di mini abipi in Myanmaram chole nak anor son mi city in World Bank ni ralin pek nak chathan achwa than hi se nihin Myanmaram dir hun chu aliam chia kumsha rang lo chunga Myanmaram than chho nak le thlen nak velte ro di azal chang tia World Bank ni chathan achwa mi chunga bipi ngain alang tarchi Ralkat ni Myanmaram uknak alak ruanga rampi ni fakpi in sungnak atan mi chunga Ralkap kut in minau tampi nunnak aliam mi zong atalve I February ni khat in July ni kulen ni sri tianga kumsha in kumhle kwakar minau zakhat leng ralkap kut in anunnak aliam chang ralkap daukal nak to ruang a ni khat chung I anunnak aliam mi antambik ni asalai tia rak ruwa mi kumthong ni le kumkul la kumkhat March ni kulle ni sri ni khat chunga ralkap kut in rammi minung zale somruk leng nunnak arak liam chuchung a kumsha in kumhle kwakar minau minung thlerat andak itel Myanmaram chung milu chazin lakmi chunga kumsha in kumhle kokar minau zatuak kullakhat leng ansi I hivelte minau chu rampi cha a thazang athong tatak mi se asina in February ni khat uknak lak nuwa minau zakhat leng nunnak aliam chang hleya chuvelte minau nani mailei an than chhonak ding lam tamtuk an sung phone chang I chan tha tamtuk ni aliam tak mi an chang ralkap ni uknak alak nu tharuk leng chunga ralkap kut in sul nak ngi lo rammi minung zakwa la somthum le pali nunnak aliam chang I minung thongsri tluk tlai an sa chang tia AAPP ni chazin akham suat mi alang ter tlai atong mi minung thongsri tluk chunga thla mi cheu khat zong an nain minung thong nga le zali tluk thong ina an tang ri chun minung zani la som nga le panga chu bechai zung ni becha nak atwa chang kumhle je tang ngak chia pani tel in minung kulruk thi dan pek ansi chun ral kap ni tleina warrant chwa mi minung thongkat la zakwa la somruk la pathum ansi tleina warrant chwa mi chunga alang hlat in thi dan pek mi minung somthum la pakwa ansi becha nak to pek mi minung za la thlejet ansi uknak lak nuwa ral kap ni minung somruk la panga thi dan apek chang ha tia AAPP ni chazin alang ter Myanmaram chung thong in kip a COVID-19 zot nak a chon mi an I chu chung in July ni kullan ruk tiang a minung pakwa tiang an nun nak aliam chang ti in rakap thong that nak chani an lang tar hi athan mi chunga Myanmaram COVID-19 anol thum nak a thokka in July ni kullan nga tianga thongla minung zanga la somruk la paruk ni COVID-19 zot nak ani chon chang minung zathum la hleli thlap leo mi an si tia an lang tar chi aliam cha July ni kulleu a ramchung thong in kip a COVID-19 zot nak in anun nak aliam mi minung paruk an si ti a ralkap ni an dak than ninga arau nuwa anun nak aliam mi minung pathum an ichaphi se thong ina anun nak aliam mi na he ahlante in zot nak dang arak ngei chia mi an se atang mi COVID-19 mi zo thlop leo mi hi chu zot nak ngei chia an lo zot nak ichan vial tiang long asi tia ralkap ni thong an than mi chunga an lang tar chun July ni kulle ni thum leo a yankong in sing thong tla na ni thong in chunga COVID-19 zot nak a chon mi na fel fight in thlop building le alkap uk du lo nak lang tar nak fak pi in andak to chang mi bu thak nak zong arak thong chong na ni thong tla tuk vel nak an to hlaya thong tla minung pakul tuk an nun na aliam ti mi thong pang zong arak chuak asina in chu thong pang chu in sing thong in chimpon nak no ngei tu u echen cho ni
asalo adik lo tia le nak adak to ve chun American Canada France Germany British le Norway ramtel in ramthenga embassy zong ni in sing thong in boi nak chu adai nak in to ding COVID-19 mizo na fel fai te in club building le nushin chowa upading in nor nak chathan zong andak chove taluk le mimma ramji a rian atuan I COVID-19 zot nak ruang a ramchung alut khauti lo min ha chu July ni kulen ruk zing le sulam pajet in chun sumlam thlein hi tiang muse nando ke in ramchung lu na nol pek an se mimma ram COVID-19 anor thum nak a thoknu in ramji ke pol khar di le phi an si cha a khwa kier adu mi na khwa kier kholo in anrak asina in ram hi I chei mai nu a hibantuk in lu nak nol pek an si I ramchung alut mi na chu muse khwa COVID-19 irin ven nak tlang rian tuan tu nani sarmi quarantine center a quarantine chia an si di in RFA ni tel le bom chan kho izom naw se nulapa hi kamasi ning jawin atluk rong mi kan si COVID-19 rong a se dang rong a se now tat deu zau chuk deu le thaidan deu ding kan se law atluk rong di mi kan si ti hi thai jang ha si Chinram kul khupi ha ka khwa July ni kul len sari tianga COVID-19 zot na khlap cho ma mi minong som kwa le pani an tia kan thai ha ka khwa July na sha in July ni kul len rup tianga COVID-19 zot na ngai langai lo chak mi minong thong khat la zanga lang an sang e chuchunga minong zathum le hai khat positive nu an se ha ka khwa COVID-19 zot nak in minong paret nun nak aliam chang e COVID-19 positive minong zathum le hai khat chunga minong zani le hai khat si in chwater an sang ha ka khwa COVID-19 zot nak in anun nak aliam mi chazin he tun vau ngai tun hani fe tarmi an si ma le in a COVID-19 zot nak angai lai tia lungshin mi mizo anun nak aliam mi zong an asana in chazin chunga rel chi an silaw ha kha si in a COVID-19 mizo thop mi chungin adam mi minong thlai thum chu July ni thlai ruk a sin in chwatar an chang Chinram kul khupi ha ka khwa COVID-19 irun ven nak cha a lockdown zong tua ase e okat ni khat tiang lockdown aselai tia kan thai Chinram kul falam khwa a COVID-19 zot nak in minong somli nun nak aliam change Chinram chunga COVID-19 zot nak in anun nak aliam mi an tambik nak ase July ni kul len ruk a COVID-19 zot nak ngai langai lo chak mi minong kul lesri an si chuchunga minong pra positive mu an si chun sin in minong panhi chwatar an si falam khwa jun na khat in July ni kul len ruk tianga COVID-19 zot nak ngai langai lo chak mi minong thong khat le zathum le somruk le pathum an si chuchunga minong zali le somruk le panhi positive mu an si falam khwa COVID-19 positive minong zali le somruk lang chunga minong zanhi le somnga le panhi sin in chwatar an si chang minong somli le pakwa thop leo an si tia kan thai July ni kul na sari thantlang khwa a COVID-19 zot nak ngai langai lo chak mi minong somlet le panhi an si chuchunga minong kul lakhat positive mu an si July ni hai sari tiang thantlang khwa a COVID-19 zot nak ngai langai lo chak mi minong zaruk le kul langa chak an si chang chuchunga minong za le somli le pali COVID-19 positive an chang chun COVID-19 zot nak in minong panga lungshin mi mizo pakhat andi lak minong paruk nun nak aliam chang thantlang khwa COVID-19 positive minong za le somli le pali chungin minong som kwa si in chwatar an chang tia kan thai sakairam chan kalemyo July na kulen ruk a COVID-19 zot nak in minong hlenga nun nak aliam hichunga pastor pakhat zong atar tia kan thai July na khat in July na kulen ruk tiang kalemyo a COVID-19 zot nak in minong zanga le somli le pakwa nun nak aliam chang July thachung kalemyo a COVID-19 zot nak in nikhat chunga anun nak aliam mi anrak tambik ni chu July ni ruk ase minong somli le panhi nun nak rak liam chun nakhat chunga anun nak aliam mi anrak tlom bik ni chu July ni hai kwa ase minong pakwa nun nak rak liam nihin tiang oxygen chambao nak pangri
Dailhan in zan tim tiang oxygen aron mi an pengri tia kan thai. Tutan thongpang than ko mi hivial se thongpa angai tu nan di lak chunga nulom nak tampi kan nei.